Trump je lani aprila na tako imenovani dan osvoboditve slovesno najavil vzajemne carine za skoraj vse države. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long. That I can assure you. Tako je na drugačni pravni podlagi podpisal ukaz o novih 10-odstotnih carinah, jih je včeraj dvignil na 15 ter dodal, da to še ni konec, pa čeprav tudi Američani carinam večinoma nasprotujejo. I am relying on it being imported, so the tariffs have definitely affected me. It is definitely stressful. Ni pa jasno, kaj se bo zgodilo s 175 milijardami dolarjev, ki jih je država zaradi carin že pobrala od ameriških uvoznikov in deloma potrošnikov. Bodo denar vrnili? It wasn't discussed. Wouldn't you think they would have put one sentence in there saying that keep the money or don't keep the money, right? I guess it has to get litigated for the next 2 years. Odzivi po svetu so previdni ravno zaradi Trumpove nepredvidljivosti. Je pa razveljavitev njegovega ključnega projekta velik udarec za predsednika, saj carine uporabljal tudi kot orodje za pogajanje in pritiske na mnoge države.